Oleh hirtu zongsong te Isu Krista bingin cipele vek oleh naktu hi Wednesday hotan tole nilai ni ya maracu ka room tianga ka ti na hi arem don wangin naktuk chu mi khol te ka nei do na ti tur te ka nei deuh deuh wangin naktu ka ti man don lo ba chuang chuan voinia thole ni hian karontia poni sele kan remchan angzerin remchan na kan le ngai ta ila thawme ole voini chu thupuan kan zirme kha kan chunzom le do na tungkar hi pathianin rematia hun tha te bin pe ni chuan thupuan hi chumni ronti ka tumanga dalpan ting min thua ka enang chu ole thupuan bung so pathum changa voina hemi changa te chau hi kan zir do na ti chuan thu soina ka ane na pe kani ti khani om je chu ka ane na pe kani ti om je chu prophetic word is a thuru thil re re hi direct ka soina ani lo na chino oma enting enti don pe he la soina mo om je chu thu soina ka ane na pe om ti om je chu voice nei don spokesperson ani a thu soi mi ngai chang don mi chu ma leng ti na tu khania chu voina hemi a chang jong chon chang na chau thu puan te bung som pathumi kan ziranga maro chu kan soi tong khan zol nei derle antichrist kan ti don nge ransa beast kan zir khania ama sa agan zir to kha thu puan bung som pathum chang khatanga chang li kha ransa kan ti sakol tie kan theta kha ransa kha ami hring ni lovin amman ruwa tu ram country kingdom kha ania veni kan zir tura chuan thu puan bung som pathum changa chau mani se enge karon zir tel don kan ti chuan aram aman ruwa a country a kingdom a chau po ni lovin ama po bisti sapina ron man ram sa kha adang chuang lo ma se athua zirin hei hian ram country a obet ram kha soinani o hei hi chu ama mi hring antichrist soinani ti kha bible khan um chu voinia chuan kan zir kop don ani chuang ta chuan kan nunga kan zir to antichrist in na aron mantur sakol te kan thret ran sa kha enge ti kan fi thenan han kal le lo kha o ke ma te khan tlemin soi buin na lai kan nei gar hi antinan ki so ma te khan te min soi boi do na kan nei mai theya bunia te min kan verify do chubangi khamilo ngai tha a ki som ko soi te kha tema khafier nam chen buin na soi tu hian engkim kha akhar engkim kha buin han abort kon bok do ni ole ti khan tu na kan zirlai me katanga kan kalphunga chuan Daniel hapta somsari ti kha Jerusalem temple le mo sathatura thupek achuatanga ha Daniel hapta somsre khachutin hapta somkwa le somruk le pakwa kha Isu Krista voi khatalo kal thleng kha zo to a hapta khat lama ba ka kha vone hen kan ma chon tur chunia chumi hapta khat lama ba asom sari na chu kong le lama chuan kum sari har sanati in kan thria ani chu alo ni ta chu ta po chon kan zir lai tang chuan enge di kan ti chuan he kum sari har sana kan ti Daniel hapta asom sari na kha kum thum le achan ve kha kan pe la tu ni kan zir me kan ni kum thum le chan ve kan thleng chi a chu ta chuan kan kal tak tak ma in hemi thup amasa anu nung thup kum thum le achan ve prilu tan ti thukar ze kha apasa in kalma support ni mo thukar ze thuta ze kan ti don nge ka khania chu kan zirlai khoi mu nge kan khen ti ha kan thre the turin ni sala chu ta tang chuan heta chi a hian kum thum le chan ve chi a hian antichrist kan ti khan amizia aron lang tananga chu ta chuan mi pan ni lo chuak turan oma antichrist kan ti chu mi hring ani don tu na mi kan se chu mi hring anenga chu political leader kha anenga ti chuan zolnei der kan ti false prophet zolnei dik lo kha omanga ani kha sa ko ruai tu niang kum thum le achan ve ani chi hian ka kan sir ma sak tok toron lamam chu nia voini hen avain ka share to don lo chan chu hun rei mai mai chu wangin kan share lo thupuan bung som pathum chang kha tang chang li kha share to kan da voini kan share lo kha
วันนั้นชวนกันเชียร์เราจ้างงานนะคะตินรูปุยนัสตักทิลเตเลจงบอลโลเตทุสวยนักอามาเนนะเป็กจูเอาอมตาตินทัศมลีเลทันหิชุงเองค่ะทัศมลีเลทันหิชุงติซอมเซลตูรินอามาเนนะทิลตีเทนะเป็กอันนี้บอกตีขันตาจุดตาชวนเฮลัยกันจิรจูเองกันตีชวนเฮตัวน่ะสกอลกันตีค่ะอารมอารมสกอลกันตีค่ะตัวน่ะอารมกันตีเลยโดนตัวน่ะกันเชื่อเมฆไอ้ชูอารมชูนี่เรามาเลยอามาสกอลขันเนี่ยมาเราจะตัวน่ะก็สวยตัวที่อารมกันตีนั่นชูนี่จีนเองที่ตีเหลี่ยมอังอินอามาRome revive Roman Empire กันตีให้พวกกันถือเสียเบกโตกันเละชวนอะไรไม่กันการนั่งไงจุดหลังตัดชวนเฮกุมทุ่มเละอาจารย์เวอารมณ์นี้จีอาจารย์ขานอันนี้ข้าเองนี่โดนกันตีชวนอันเนนักขานอีกาอามาเนนักเป็กอัน16%ไอ้โดนนี่มีอินอัฐูอันง่ายจันโดนนี่มีอินอักุดนวลอมจันโดนนี่ติโรมีโรเสอัติอภิยังเด็กทอขจูเฮ้มีเอ็งติดช่วงไงให้เฮียนินทูในโดนโซนในเดอร์ปอนี่อินแอนติคริสต์ปอนี่เสเอ็งติดช่วงไงหัวในโดนขัดสมลีเละขันนี่ช่วงจู่ๆก็ไม่ใช่เนี่ยกุมทุ่มเละอาจารย์เวทีนั่นนี่อาจารย์จู่ไบเบิลคัลเลนดาร์เฮียนแค่ขัดอันนี้สมทุ่มเจ้าอมจู่บางอินนี่สมขัดสมลีเละปันนี่อธิปอินกุมทุ่มเละอาจารย์เวทีนั่นถูกกันเนี่ยนี่สังนี่เละนี่สังขเลยจะรุกทีมีสมงานไงนี่อันนี้จงก็จะใช้ส่วนไม่เท่าข้าก็จู่ข้าขานี่ปนอันนั้นปนนี่เสถ้าสมลีเละปันนี่จู่เองกันใช้ดูนั่งกันดิจวนกุมทุ่มเละอาจารย์เวช่วงค่ะทีนั่นนี่กันเทียมตุระกันดะกัลชนสมองดิจวนกันเชียร์เราข้าก็รันเชียร์พดบ่อยนักกันเชียร์ตัวเตะอดังข้าจู่รองกันเละโดนเท่าเละดิจวนทุกปวนพุ่งสมภาษาให้พวกกันเชียร์ตัวบางอินกันเชียร์กันทุ่มลงมาเสเฮลัยเตะฮีกันเชียร์ลงไงอดังข้าจู่กันเชียร์เละโดนเท่าบางอินทินฟินนั่นไอ้ตัวริลรูจูเฮตาลูปัสรีเตจูไม่เชื่อชุนนะจุงตังปัสรีเตจูอันนี้ไอ้พวกกันใช้เฟียตัวตรอลูกันติจูkingdom รัมกันทีค่ะรัมแค่สังเกตค่ะปัสรีดิจวนจู่ไม่จู่คุยกันค่ะไม่ใช่ชุดนั้นจุงตังปัสรีแต่จู่อันนี้กันติตาเฮ้ตังปัสรีค่ะคุยกันทีค่ะตัวนรมรมา seven hills อันติค่ะนี่กันติตาเอ็งบางเอลูปัสรีเดนนี่กันติจวนลูปัสรีเดนนี่กันติจวนกันเชื่อจะพูดยังไงปนนี่เสติลลัลปัสรีเตลัลปัสรีพวกค่ะkingdom pasari tinani po an oma pangat chu ti thu kan ni tin pakhat chu alo oma adang chu kaltir lanir hi no tin ani chu alo kalhun chuan inkar ol toy te ani chuan achun zom turani inkar ol toy te jange kha thum le chan ve a tha zong in thasom bi le pani ali them kha gan zir thobe kan ya I kan fiat thenan korong kal put chok korong kal put chokอาจารย์จูบวยในการจิรเบิร์ตูร์ขันเอลว่าการเสกตัวก็ได้มาเสียชุนจมตูร์เล่ขิลฟีง่ายค่ะวันนี้ฉันกันเขาโดนเจ้าขันนี่เฮ้ยเนบุกันนซาร์มังขันตาเอ็มวังเอตาเฮียนลูกันติช่วงเอกันติค่ะกันจิรตัวตั้งจวนลูติอิบุจวน kingdoms ลัลรัมตินานียงกีอันนี้จวนลัลอันนี้กันที่กันจิรเวกตัวนี้จุดหลังตัดชวนเฮลาเฮียนกันหูอังคารตาเฮียนกิสอมลุสรีอดิตาทุกคนบุ้งสอมปฐุมจังกันตากิสอมลัลสอมตีนะลุสรีอดิตาชิงดอมปัสรีตีนะกันเสียต่อข้าเครียดเฟียดเห็นนั่นกรงกัลทุกสาวอดิตาจุดชวนเองเอ็นตีร์กันติชวนเห็นดานิเอลปนนี่เสบีสรันสับลูปลีอัมวะโมคิงดอมปลีเอ็นตีร์นั่นเองที่ชวนจู่บ้ากันเนบุกันนซาร์ขันมังอันเนมิลิมอันเนตาจู่มิลิมชวนเองค่ะบาบิลอนเตเมดูเปอร์เซียเตที่ชวนกรีกเตโรมเตอโลนิตา
kingdom pali ani chu ti chuan lu khan za tur kha lu pasari ani chuan ta hi chuan kan en chuan kingdom pali chau ale ta a engwange kan ti chuan ma a Israel nation lo nei sato setanana aman ruwa kingdom pahia kha Daniel khan amami zentel te hun zentel te Jerusalem obe ani khan lo wang khan chiar talota khani chumi akan chiar tel chuan Egypt Assyria Babylon Medo Persia Greeks Rome ne chuan kingdom paruk alo ni ta a he laya nakina kumsari har sana chunga tu na kan zirmek mo ransa ti azirmek ami khring anti khai ne lovin aban ruwa tu ram kan en phei chuan atezung tang so manita a chu chu enge ni kati don chuan the revived Roman Empire ani e kan te ya kha chumi ne chuan lupasari alo ni ta chi ata a tero lupasari ta a lal zong chuan lal sari chau anasi engbange kisom ni tursi kisari chau ani kan ti chuan he Greek Alexander athi khan Alexander kha she zan mai hun kan nei tamam o kal Alexander kha athi khan te ni athi khan achan chu indo nuam ti mi hoisen ram la chak khan ta athi khan Alexander kha athi ba in a khon bol te ne na enge acha kan ti chuan ka thi huna ka kuthi ka kuang po na daru ti nan ati chumi om zia chu saruakin kalopia nga saruak ve kin ka khir leng ti khani empire ro pui sipei hoi sena kha rangka chak tam tak hosal tu kha saruakin kalopia nga saruak ve kin ka khir leng ti an ti nan ka kuang po na ka kuthi da so ro ti khani ti chuan karuang hi doctor thiam tak ten an zo nang ti khani achan chuang wange thi na alo thleng chuan khovel doctor the thiam po in an chan zo lo ti en tir na tan ti ni ti chuan ka than hi akal kong hi rang ka chakin in pha ve kang ti khani engwange kan ti chuan o sumle pai le khovel ro hu te po in nun na kan ti hi thi na kan ti hi an le zoin an dang zo chuang lo ti kha en tir na ti khani engpon ni sela ka kha ma natang kan zir thei tu me se chu alo ni ta chu wangin lal zongin ki zongin kisom achan chu Alexander thi che khan aram kha bipali in ajaner pali den an in semta a chu tangin Greek hian lal pali anaya adang lal paruk ten chuan kisom kingdom zong chuan lusari kha alo chona chan khani khapawa kan zir to o kan thevek to thota a mase ka kalve mai kan hriat hriat thena turatan chu nia chu bang ta chuan enge kha Egypt te Syria te Babylon te Medo Persia te Greeks te Roman te the revived Roman Empire kha kha lusari ani na chu ni ta a mase kisom ani chan chu he Greek a chia khan lal khat lal ni lal thum lal li lal nga lal ru khoyang lal lin omang kan chon he Greek sa khan general politen lal lin no chu chia khan avai po khan lal som empire kingdom zong in kingdom pasari adik them revive Roman Empire na shoot khan no okay chu chu alo ni ta mitam takin German po in Israel hi anai salom Hitler khan mi no somruk chung atihum kan ti atihum zong chung adik ni to mase khalaya khan Israel khan nation angana ni to lo nation angani to lo ram angin anding to lo wa ram kha ke dar to a mi mal ero chon nei se tereng mai mase ram zongin anding ta lo wangin ani kha chiar tel ani no chuwa ta chon tu na lusari kan ti kha lusari zinga luru ka kha lal ram lo to zong Egypt te Assyria te Medo Persia te Babylon te Greeks te ti chuan Rome te kha khang kha entira ti chuan apasari na alupasari na tur ta kha lo khi lo la culture the revived Roman Empire kan ti kha alo ni ta ne cho tro kan thiam tur kan da engtin ne lo tur chu lo tur apasari na lupasari na entir tu kingdom lalram pasari na lolo tur chu engtinge the revived Roman Empire tia kan thei kan ti chuan
thupuan bung som pasari chang ko tangin chang som kan cherang tin fina nei tu ril ru chu heta lu pasari te chu me che thu na lu chunga tang pasari te chu ni lu pasari kha te kem echin kha lu pasari chu nge en kan tir kha kingdoms lal tu na khan kingdom pasari kan cher to mo the revived Roman Empire ne na cherin lal ram local tur ne cherin chu chu ni ta a he me che thu na chu kha kha ani kan te hi chu ni danga achun zom tur chu thupuan bung som pasari detail ang kal tur angai la boine kan subject chau hi kalang o chu chu ni ta alu pasari te kha ha lu pasari te kha tu na kan soi paruka kingdom kalma sato te a lalram paruka niya apasari na hi lola kal le tur niya the revived Roman Empire kingdom ani kan ti engting e chu ani ti kan thriat thai kan ti chon kan chairmek a chang som na tin lal pasari te po lal pasari te kha engenge in angati kha kingdom pasari te po an oma lal pasari te khan omem enge lal pasari to tuna khan kan khasoi to kha eng pasari te khan oma kingdom pasari te khan oma anomi lu pasari kha entir ta a revive ne na chuin lal pasari te khan oma kingdom pasari te khan oma panga te chu ti thu kan ni to panga te kha tu te kha tuna ai kopta Assyria Babylon Medo Persia Greeks khang kha heng panga hi Rome huna hian Zohana hian aziak mola ani Zohanan hetu pon aziala hian Rome sarkar online ni chuwangin ram pasari kingdom pasari oma kingdom pasari jinga hian Asia hunlai kha he Roman Empire huna hian Asia ka panga te kha antu to kingdom chu Bible chun an ai o entirna tan kings anlal kha entirta a chuan kingdoms anlal ram kha atu to ni ti kha asoitani kan dem tro paruk kha panga te chu ti thu kan nia tin pakhat chu alo oma tungai pakhat lo chu Rome kha Rome Empire kha Asia lai me khan Rome Empire kha mani adang chu kaltir lan ri lo adang ati chu tungai kha Rome au mega Asia tu sia la hian adang chu kaltir la nei thilo ati chu the revived Roman Empire kanti antichrist na sakol tie kan thia ransa ram country kingdom aron man turakha alo thilo ati na ni chu tro chu bang ta chuan hei kha the revived Roman Empire tia tuna kan soina khanita chu akok ti kan thia thene chu he Bible hena soi ram kingdom panga kha antu to aziak tu ziak lai mek hian apanga khan thu to pakhat chu Rome kha alo op meka Rome chu AD mo kan nu khan ka ti sol pala AD zalile somvel jang khan an chaklo tana Rome chu tu ba ne a mi obet ne lovin ama in aral raka athi ti khedani chumi nuwa chon adang chu kaltir alani khilo ati kha chu taka chu the revived Roman Empire antichrist na aman tu ram kezung tang som nei kan ti kha kezung tang som nei ta a kha nge kan ti kha king po kha lupasari anei ang chi in lupasari nei nga ti chuan enge nei don kha ki som nei bokang hei hian boina kan zir tu ri poimo adang chu kaltir alani khilo ati po hin chu ne boina kan zir rong ka chu adang chu kaltir alani khilo kan ti hi hei hian tuna lusari anei kan ti kha hela hian lusari anaya lal kisom anei kan ti ang chia khan helai muna khan mo revived Roman Empire ne khan kha ang chia khan local tour adang local tour ati po hian kingdom som anei nga kadi kingdom pasari anei nga lal chu soman omang ka khana kila kan zir tur ka khami thleng ka chin chhe podang chu bang ta chuan helaya soi chu pakhat chu ala om ati he Bible na soi hi aziak tu ziak lai Roman Empire khania adang chu kaltir alani khilo ati taka hi adang future kingdom kanti tuna the revived Roman Empire local tura chu ani chu taka chu khovel of two future world empire kha ani don ani
tu na kan zir hi kan nu kan zir to kha kan la khom khio voina thu tharam le tu khalom lo chu alo ni ta a chu ba ta chuan kingdom local tur chuan setana na aron man tur kingdom kezung tang som Nebuchadnezzar na amwa kezung tang som nei kezung tang chuan ang entir ka king som entira ti chuan chu ta chuan enge ombok don kha kingdom pasari ombok anga ti chuan antichrist nen chuan kingdom pari ate don ni chu ta chu voinia kan zir turani kha engting eti kan sadon ni ole chu bible atang pe local lang chu bang ta chuan future local tour khami lalram local tour the revived Roman Empire kan tia khan lalram kingdom kal to song Egypt that nalai berle achak nalai zone Assyria chak nalai zone athat nalai zone Babylon chak nalai zone that nalai zone Assyria Greeks Pedu Persia that na Rome Empire khan tiang an chak na zong an that nalai zong khala khomin he the revived Roman Empire kan ti hi alo chuak don ta ni lusari ane na san kan thep eng wange lukhada bunga adang lukhada lo omlowa lusari aruala ane kan ti chuan khang kingdom masa ta zong an chak na lai an that na lai zong bel khoma khata thui khoma ni bang khan lusari zohana khan amu da chanani lukhat kha a thona adang lukhat don bu khan lo awai khan an nei vek chuwang taka the revived Roman Empire te ko na chan khani athat na lai song khan la khom takin khove la chak ber sul ber thil ti thei ber kingdom empire kha the revived Roman Empire kan ti local tur chu ani chu taka chu antichrist na mangdon chu ai tu na kan zir tak song kha aramani antichrist america kha kan na zir khino chu ni ta chu ma ta chun thupuan bung sompanga thupuan bung sompa thum chang nia chuan chu ma ta chuan kamu ran sa chu ha Johanan kha the revived Roman Empire kha pathian in amu tir ta chu ta amu na chuan ran sa ka ti chu nga kha tu na kan zir tang chuan antichrist ami hringa ne lovin antichrist na abman rotur kingdom country nation kha ni keite lama anpui keite chunga kha aranga achakhan lomi keite lama anpui tin ama kete chu sobom kete angania tin ama ka chu sakei baknei ka angania tin rakon chon ama thil ti thenale ama thu thengle thu ne na ro pui tak chu ama apeta chu wangin he the revived Roman Empire ransa tia kan mo hi Empire lo to zong te chakna le an that na lai berber la khoma in rem khom ani wang khan Daniel po khanin ran sa palia mo lomi video kan kan da to Daniel thupuan bu atho chu da chuan keite kha he ran sa kha helal ram local tur the revived Roman Empire kha Bible khan keite nen ate khin ta ni keite kha Greek ne na empire ni Alexander lado pang si ral do thiep si chak si kha ni chu mi om je chu keite chu achaka azamatha chu mi chu entirna ta na keite khamana ni chu mi that na zone tak mai fak om na zone tak mai chu the revived Roman Empire hian aron paitel bok don chu mai ne lovin keite chu sabum ama keite chu sabum chu enge kan ti chuan Persia khani ta bedu Persia kan ti kha sabum chu nge kha achaka a powerful eng ma hlaw ane reng lo chu bedu Persia mi zia khani ta chu ang chia chu he the revived Roman Empire hian aron nei bok don ani chu mai pon ne lovin enge ron ne don Babylon lion sakei bak nei chu akola anomi aro pui boka akola aro khang na chu Babylon khani ka Daniel vision khan omvet kan zir to mo hemi thu puan bu atho chung an chakna zong kha he the revived Roman Empire he ne don chu wang takin local tur hi the revived Roman Empire kan ti chu lusari anaya
chung lu khat chau anei lo lu ser in che chan chu lu chon kingdom entira Egypt kingdom malo omreng alo omreng ka di chu ami je chakna mo an character kha akol Assyria chakna akol Assyria thatna lai zongjong Babylon thatna lai zongjong lu pasari the revived Roman Empire han lu sari anei ta ni so chu wang tak chuan thatna zongjong la khom bel khom ani wang khan khovela a ai chak le a ai sual le a ai thil thei to zongjong lal rama om ngai lo kha the revived Roman Empire tu na local tur lal ram kan ti chu alo ni ta ni chu wang tak chuan in lu sari anei na chan khania a chan chu ama lal ram zongjong Egypt Assyria Egypt lukhat Assyria luni Babylon luthum Medo Persia luli Greek silunga Rome luru a local tour local thar the revived Roman Empire lusari kha chuchon avaya combine khan kha the revived Roman Empire kha ani bangin lusari apota chan khan chu bangin chu apasari na mo the revived Roman Empire kha Khovela powerful solver Khovela kingdom to song chaknar le solver ni don kan ti kha asan chu seten khan nge ti don kha seten khanin he dragon ti kha thupuan bungso pahnia kan en chuan thupuan bungso pahnia changkwa kan en chuan dragon chuan mo thupuan bungso pahnia kan en khan meichia kan hunga naw kan hunga dragon kan hubokanga mo naw ka chun isu entira meichia ka chun akhing tu Israel nam entir kan ti dragon chu thupuan bungso pahnia changkwa chuan setena entir ta setena khan kha antichrist kan ti kha mo tuna kan zirsina chuan amihing po lo ni se arama po ni se kha setena khanin antichrist kha amihing kha thil ti theina le ama thu thleng thu ne na ro pui ta kha apedona su ape ka antichrist amihing khan tuna kingdom kan ti lusari lal som ke zum tang som lal som nei lusari amalu local tour ne chuan luriat ka khan kina kan jirang khami khan an obdona bangin khovel kha chu bangin khovela powerful berle wrong ber ani don tia kan soi thene son chan chu ni thupuan bung som pa thum chang nia khan dragon chun ama thil ti thene le ama thu thleng le thu ne na ro pui tak chu ama apeta a kan ti kha asina ka soi fia to ro acha chu engbang mo powerful le khovela ram to jong sunga the revived Roman Empire kha the revived Roman kingdom kha thil thei ber le sual ber ani na chantur kan ti chuan dragon kal thil ti theina le thu ne na kha antichrist kan ti ransan he na mo amihing po ni se aram po ni se antichrist ne na khan apek don ta da bangin he thu nei na kha chu ani jina khan kan sai to he po no pangkha le chu lo ta thupuan bung som pathum chang thuma tho thupuan bung som pathum chang thuma tho tin chu thi na thlenga ti liam angin ama lu te jinga pakha chu kamua tin ama liam thi na thil chu ti damani ta tin chu ran sa chu khobel jong chuan ma kan tiang kha po kha kan en to ro kha he mi liam kan ti po kha detailing kan zir to thanatos select negros an nei kan ti kha thanatos thi na kan ti chu Greek in thanatos an nei e tharaulam thina le negros taksa thina helai na athina soi hi taksa thina nilobi tharau thina lo taksa thina ta rom chu na chin na khan ka soi to kha adang kingdom te zong chu ram empire dangin aron mom empire dangin aron ne mi kun noya an om vele chong thin ma se Rome Empire ro chu chung tianga mi kut noya oma mi sala mo mi kut noya oma mo kha Rome Empire kha bang ale bo anilawa ani chu atopina top ta thaka kan nuwa ka soi to kha an top na chan chu an top na lo imbul tan na chan chu Roman Empire kha August ni som ni pali AD he BC ka lo ti pal mai thaya AD ajiana po zali le soma khan barbarian hemi indona khan an tom tan ta ti chuan an lo tom le zuang chu September ni li
edi jali somsari le paruk khata khan west lampai ka chu anchak lo khla tang khan Roman Empire chu zoi khan azui ralani chu banga thi ti khani chu ta ka chu ending ti kha tin ransa chu khober jong chuan ama liam thi na chu thil chu ti damani ta ani chu Rome Empire chu athia ma se Empire ama mi zong te paruk chakna zong lakho min aron nung le a chu bang ta chuan the revived Roman Empire tia ka ko na khani le chu bang ta chuan the revived Roman Empire tia ko khani ta a chu mi om je chu ama a kingdom zong lakhom khani an thana lai piang lakhom bangin zohana khan lukhat chau molowa lusari amuna san khani san chu kingdom ama a paruk lu ama revive kingdom ne na lusari abai khan lusari ne chu mo ole kan zir to ennon na ni se bonia athar mo thupuan bung so pathum changa tin ro puina satak thil te le tong bol ro te thu soina ka ama ne na pek chu a omta a thasom li le than hi chung ti zom zel turin ama ne na thil te theina pek ani spokesperson kha alo ni ta a leader alo ni ta chu mi in thu soya ngai chang ti na ni chu hemi tang chia in kan thia tur chu Zohana na tupuana abik takin bis ransa ti asoi khan a context zirin a kingdom arama khang asoi ami ring antichrist ti kha thia khan zelangai ta ni to na tang chuan chan bik takin thupuan buwa chau Zohanan thupuan buwa beast ransa ti asoin a country ke zung tang som khamil ki som anga ram som lom lok asoi na nge ani pole a op tu antichrist asoi na ti kha a context zirin clear zel angai ta ani chuwang ta chuan helaya kingdom lalram pasari na lo piang tur lo om tur kha revive Roman kingdom kan ti kha nia chuan antichrist chu enge ni don kan ti chuan the revive Roman Empire kai huai tu kha ani don ani kan riam tro ram local tour pasari na hi the revive Roman Empire kan tia ramsom in combine ma se lusari anayang antichrist lovin lusari anayang king som anayang chuda chuan ram masat kingdom masato zong te thatna zong la khom kha revive Roman Empire pakhata chau khan akim biai kan thadiam tro chu alo ni ta a chumi chu bis ransa ti in thupuan hian asoi boka ti chuan a op tu kharam control tu ram som ani chu ram som lal som ti chuan kingdom pasari khami op tu chu antichrist khani adang lamna kan sia tro ma se bible khan thupuan hian ransa ti ve ma se khalai ta kha athua zirin siap santurani chu ni ta a chu bang ta chuan he the revived Roman Empire huai tu antichrist kha thu soina ka pe ka ni to om je chu huai tu ni ta leader ni ta atong khami te ngai san spokesperson alo ni ta chumi om je chu ransa in ro real don ti ang ni chu chumi om je chu nge kha antichrist khan beast kanti country kharam som the revived Roman Empire kha op to don aram som chung khan aram som vek khan kan thia tro chu bang ta chuan spokesperson ani antichrist an ni khinga kha spokesperson ni bangin ransa tia the revived Roman Empire lal som in combine kha akut nuai nom vek athuan ngai chang vek kha khani chu bang ta chuan chumi fia tur chuan ka kumsari har sana lai che tu ni kan theng ta mo kumsari har sana lai che kan theng ta
anti cry khan china kan soi to kan share to a setan khan thil ti the na satak le power na satak kha pe do na ni an lo mi lai khan kan share khan thu pon bung som pathum chang ni ei dragon chuan ama thil ti the na setan thil ti the na le setan thu thleng le thu nei na ro pui tak chu ama anti christ mi hringa kha apeta a chu bangin setan kha wa tang pai thla kan nia he anti christ ala kha mi hrin pa ngai ni kha ti hu mania chuan khor khrum mong ne lo tangin boral na fa pa juda isro ta chunga lut kha asunga lo lut bok nen chu chuan thil ti the na khan na sa takin pe a chu chuan kha revai roman empire kan ti kha a opta a athu soi kha mi in angai jang ta a ruai tu alo ni ta kan thu tangin mo chu bangin chu alo ni ta a chu bangin thil ti the na sa ta kha sa den na pe ro na bangin anti christ kan mi theng kha chu bangin ani chu kha the revived roman empire ra ruai tu mai ni lovin ama nge mai po kha the revived roman empire ni ta kan tin pro arama po kha ama ania kharam som revived roman empire po kha ruai tu ni bok ani chu engbange kan ti chuan engbange kan ti chuan his back and call an tia chumi om zia chu mi ro se tiang kha ni mai mi su se ti chen mi lo kha ni mai chu ti khoba thil ti theina nei bang khan ama kha revived roman empire ani boka a opram ram som kingdom pasari lal som kha khamia khan ruai tu ani bokani engwanga chukia revived roman empire ra ruai tu ni bok ama kha anti christ mi khiang kha revived roman empire ni bok tia kan soina nge ti chon setan athil ti theina pek na anna sali tukle thil ati theiro puli tukha wangin khamhing kha pekani khami kumthum la chan be chung chau kha asoi anga piang ni su se ti chu ni lo ngal ni ro se ti chu khel wani khal khunani wangin apani ni khan mo ani ha le chu bang ta chuan ani ta a chu bangin ani chu khami hun chu a khan thu nei na sang ber nei tu ni tok chu bang ta chuan sa ran sa kan ti kha a context zirin a anti christ ka nge soi ani lo pole a opram lal som ram pasari na khange a soi ti kha revived roman empire na ti kha a context zirin kan se thiam thezel don ani a anti christ a mi khinga khange heran sa ati hian asoya ani lo pole lal ram pasari na the revived roman empire nge ti kha a control ram anti christ and a control ram a revived roman empire lal som nei kingdom pasari ti kha a context zirin khria zel to tu ran tan chu ole thupuan bung som pasari changre ta chuan nangin imu ran sa kha a omta a ta hian nge soyang o nangin imu ran sa kha omta a achina khan ka soi kha ka thiam ran sa mu piangin ram som khange asoi sorry ram som o lal som ram sari na khange asoi kami ram som in kot revived roman empire nge asoya ama anti christ khati kha a context athu zirin thiar han to tur ti khan themo tu he dan kan keu ta chi thupuan bung som pasari chang re ta i mu ran sa kha a om ta a ani ta chu hei hian tu na hin ange soi tu na ran sa ati hian revived roman empire ka soi lo ni o a anti christ ka soi ni a om ta a om to kan re mem tin a om lo ba hun kal ta khan oma ma se tu na aziak tu hian edi sompuatangan zavel bora he thupuan hi zia kan ta a azia hun lai tak hian he ramsa anti christ hi a om to thina ma se azia hun lai tak hian a om lo
tin kwar krum mong nei lo atangin alo lo na nga tin bor la chunga akalang nakina alo omdon ti na tu kan chu kan the mo heran sa antichrist hi he zohana hian eni sompole zabel bora aziala in om to thi na ni ma se azia hun lai ta khian om lo ma se athukal pung hian asoi chu nakina khor khrom mong nei lo tangin alo lo nang ta hian tu na asoi tang point antichrist kan tia adika dik chon a spirit khania sa empon se kan boi palango nakina kan sirang efek tiam yang tin bor na chunga akalanga tin leilunga cheng tu anni chon makan tiang leilung tan na atangin nun na le khabua anming te zia anni kharan sa omta a tin omta lowa ransa antichrist omta a omta lowa kan de mem tin chu ti chung po a omme ka anni chuan an mu lai chuan ani ta ni chu chu wangin tuna he thu puan bung som pasri chang de kan chiar hian hei hian ransa kha soya sakol kan ti kha soya khami sakol khan the revived Roman Empire kha ko lowa chu tunge ko kan de chuan the revived Roman Empire roi tu antichrist kha asoi na ni he thu puan bung som pasri chang de tiang ransa kha a omta a om lova kan soi sakang a soi tum hi khwar khrum mong nei lo anakina achon alo kalang alo lo nang khwar khrum mong nei lo teng lo nang ti khani tu na kum sari har sana chunga theng tur khani he bible hi kan zirma sadoni chu ani ta a Johana he thu puan je tu Johana soidan atang chuan antichrist kha hovela hian alo om to thin ni antichrist hi tu na ser kha mo a omta a ransa ko omta a om talawati ha kan na fi em chumi om je chu Johana hian a soi chu antichrist hi hovela voi khatalo om to a ma se tu na ka zia lai mek chuan a om talawa hovela atina ni ma se chumi chung chuan ani chu na kina hovela future khwar khrum mong nei lo tangin alo lo nang ti na ni tro khwar khrum mong nei lo tangin alo lo nang ti na ni khlai pu kha kan thret thiam ngai jat mai ransa kha a omta a om talawa khwar khrum mong nei lo tangin alo lo nang future tin bor na chu akalang atheta a chumi om zia chu antichrist hi alo om to thin khowela legin alo wa to thina ma se tu na hi chuan om talo ma se nakina chuan khor khrum mong nei lo tangin alo lon chole thona ni atita ni chu Johana khan chu alo ni ta chu alo ni ta chu bangin hemi hun lai hian church father kan tiang chu church father kan ti khan apostle te ni lovin apostle te pona an no zirtir he lai ko khan ma sa pa ta ta khan he lai antichrist asoi hi mo Johana na antichrist asoi hi ransa asoi hi Nero hi ani nge yang tes Nero kan Christian khati du da na sasia kha aniang di in anding to anding ani achan chu Nero khanin antichrist ni in anding chat Christian te nei sa a chu bang ta chun chu bang in he Nero hi mo he Nero kha antichrist ania nakin hun nunga he lal Nero Christian te nei sa tu hi aron piang nong le tur soina anga angai ni ransa kha om to seta om talawa Nero antichrist ka lo om to seta nakina athia nakina aron piang non leng ti kha church father then ka tam tawina andrin na ni then ka chuan tu na bible chang kha ransa kha oma omta a om le talawa nakina khor khrum mong ne lo chu khang ti kha then ka chuan juda israel ta andrin ta ni juda israel ta kha lo piang non le a mo thia lo piang non le khor khrum mong ne lo tang lo piang non le tura khan an mai ta ni ma se tu ni chu piang non an soi ta a bible a hem pian non om ni ano ma se juda israel ta hi chu antichrist turin a qualify video ka siam to a iso ko khadalo kal khan antichrist entir tu juda israel ta om to achunga po khan borol na fa paum khamo ma se juda israel ta hi nakina reincarnation lo piang non le tur cho ni lo
mà sẽ Judah Israel ta hi antichrist achunga antichrist tharau khalut ta khana kina Bible na darom kalam maro chu Judah Israel ta hi na kina arom piang non leng ti ro chu Bible zirtir nen za aza in kal thakan chu wangin he church father le mithiam tam tak ten na ran sa hi to a le talwa nakina kor kromong ne lo teng alo lo nang ti ero ka chu he i ne ro hi ania nakina alo piang non leng ti kha chu mi thei lo ni Judah Israel ta hi kha antichrist kha nia alo piang non leng ti po kha ani thei lo ni ma se ka sei to ka Judah Israel ta chung ai ro chuan antichrist harau kha lu chiang ani ma se Judah Israel ta hi lo piang non le tur kha Bible zirtir ne an kal mà sẽ achunga tharau ro chu lo lon chole tur chu ni for mong ne lo tangin kan ti ro okay chu bang ta chuan he Bible tu na thu puan bu som pasri chang riat thin na asoi chu ran sa kho ma talo ti kha soi chu a antichrist hemi nu le pa te na an khin a antichrist ka hemi taksanei kha ni login antichrist ron mang tu tharau chin nga soi to kha Judah Israel ta chunga polu tharau kha soina ni ta kha antichrist tharau kan tiang chu atoi zong in mo kha antichrist mi ring ron mang tu tharau kha khobela to a ma se tu na zohan azia lai me khen lova nakina chuan por promong ne lo alo lon don ani ti khani ai enge soina kha antichrist ha ta lu le pa ne lo piang khami i achunga lu tur antichrist khani lovin kha mi khin chunga ron lu ta antichrist tharau soina khani ta chu ta ka chu kanzir don ta ni marka kati malakia bungli changa ngai te u lalpa ni ro puile rap thak tak alo then ma in zol ne eliza chu koron tirang cha u ti khani isu to zong in isu alo kal ma in zol ne eliza lo kal don Bible na soi alomi lalpa ni ro puile rap thak tak alo then ma in zol ne Eliza chu koron tirang chauti kha malakia bungni changa na soita hemia wang takhen Judah ho hian voini thlengin i so local ma in Eliza hi local turen bai seta a he sidar ganti lalpa jan de sagramen hebi kalhen ku da piangin mo no pali ning ria no pali an dom thina nga sagramen kha Judah ho chuan kalhen ku ta chu da chuan no pathum na kha Eliza tan anda siang e chan chu engwa mo Eliza hi i so me se local tura an be se wang ani engwanga mo he Bible chang wang hian kan thiam tro chu alo ni ta a chu wangin me se local ma in Judah ho chuan Eliza hi local tura ngai ni chu wang ta chuan e sidarantia noli mo kalhen ko da pengen til thina ano thum na ka Eliza tan da thi chumi om je chu Judah ho chuan Eliza hi iso local ma a local tura bai sei ne ma se iso chu local to dei sia ro kum sang ni kal ta khan ma thai bung som pakha chang som pathuma zol ne zong tele dan zong te chuan johana thleng khan zol ne thu an tuang lok thina bangin tin hei hi nangni in pom don ni chuan hemi hi local tura ta na soito Eliza khani Eliza kha local dei to isu avoid khata local khan mo ani ta a ma se kha Eliza local kha thu tung luya Eliza ron piang non le khani mi ano Bible a piang non le khom mi ano kha khani ta ma se lal isu berin a soitat Eliza kha local non le ti tu na hian soitro an Bible share hi ani chon mathai bung som pasaria tin azir tir da chon ama chon zota chuti chung chuan engwang nge lekha jiak tu te Eliza local masaturani anti ne ti in isuan achanga an ne na chuan Eliza chu local masadon rengani tin thil zong te hi ngai o ti le kam nima sala in ne na ka hira chu Eliza chu local to rengani Eliza local turan di Bible na soi kha local to dei kha ni achan chu isu kalma local turan ta isu local dei to chung om je chu Eliza po local dei to ti na ni anni in ama chu an thasi lo ma se adu apiang chu an ne na alo ti to zo ka chung tiang bokin mi hring pa po hian an ma ni hi ala tur re be don ni ti ta chu mi om je chu Zohana Khan in asoi chu Johan Baptist tu Zohana Khan
Eliza piang non le nakhan mi ano Zohana ka masalal iso jon Zohana hi Eliza tharau khati the spirit of Eliza tharau kan ichonge kan soi ka khadem dro Eliza hi iso local turani a local to threng sia chu Eliza local chu Zohana khani dai chu mi om je chu Eliza piang non le Zohana hi Eliza piang non le na tina ne lo enge tina Eliza atharau ang nei tina ni Zohana hian baptist Zohana hian Eliza tharau ang nei tina ni Eliza tharau ang nei ti chu nge ka di chon Eliza ana aphur ang chi azil Eliza chang zong Eliza du zong ang chi Zohana hian nei baptist Zohana hian Eliza vision ang chi baptist Zohana hian vision nei Eliza a om chan ni chan purpose mo tum chan ang takhi baptist Zohana po hian anei ti kha Zohana hi Eliza tharau nei ti na chuni chumi om zia chu Eliza chu leilunga lo om to thina tu na om talwa ma se na kina Mesia khobela local ma in Zohana baptist Zohana kha ammi finga kha Eliza a phur zong chak zong ni du zong ang khat nei baptist Zohana kha Eliza vision ne in ang Eliza ne na i purpose thil tum ne rom mana in ang chia kharil ru le ni da in ang chia khan baptist Zohana hi a local tin Zohana piang not ni lovin kan de tiam dro chu bang ta chuan Zohana chu baptist Zohana chu Eliza tharau nen lo Eliza tharau nei kan ti nai chu Eliza tharau kan ti chu mo Eliza phur ang chia Eliza vision ang chia Eliza rom ang chia in engkim mai Eliza ne na om ang chia thila kha ama ne na om bang khan Eliza kha ti baptist Zohana kha Eliza tharau nen local ti khani baptist Zohana kha Eliza piang non le kha ne no Eliza a zil ang Eliza a vision ang Eliza a purpose ang nen baptist Zohana hi isua local ma khan local zo kha chu tak chu lali Bible chuan Mesia local ma in Eliza a local ang ati da san khan local tak tak ro chu baptist Zohana ma se baptist Zohana chu oma kha Eliza a chu om ang tharau ang kha Eliza ati purtu Eliza achak na petu Eliza vision petu Eliza a purpose le ruam mana petu kha tharau bek ang kha he baptist Zohana chunga a om wang khan bab Eliza tharau ne ka ti na khani chu bang ta chuan hi kan kha thiam tro chu alo ne ta a chu bangin chu ni thupuan bung som pasari chare na sai chu ran sa kha om to a om ta a om ta lawak kan ti kha enge kha antichrist spirit kha antichrist spirit kha tu ma en khobela le alo leng to thina ma se baptist Zohana ka ti Zohana ziak tu pen ziak tu azia lai khan ha spirit ka khobela leng taloba nakina ro chuan khur khrum bong nei lo tangin alo lon don ne ti khani chu alo ni ta a chu bangin tu na kan soi me ka kha a antichrist a person an lovin antichrist person ron mang tu tur antichrist khara wa kha kan soi ni chu khobela tu na lom lo khur khrum bong nei lo lom chu alo ni ta a chu bang khobela engpin hunlai khan nge lo to ti tu nge kan mu thei tur ti kha kan en don ta a chu bangin chu bangin thupuan bung som pasari chang ria thian chu soi ta a mana bi pakhat bihing pakhat om to thina oma mo mana yin bi pakhat om to thina oma aming khobela leilunga khobela mi pakhat lo om to thin lo nung to thin lo kha sa to thina oma
a om ta a chupa chuan sem zil phurna angkhat vision khat purpose khat antichrist na anei ang zil ang antichrist na anei ang vision ang antichrist angina anei ang purpose ang nei to mi hring khowela hian leilunga pianga lo cheng to an omani aming chu tunge kan ti chuan Antiochus Epiphanes anti Epiphanes ti chu in larna in puan chuana ti nani manifestation revelation ti nani ano nita kan ri tro ban sakha oma om talo kan ti kha a spirit soi nani antichrist raw khowela lo om to a tu na he om talo na ken lo om don chumi om zia chu tu nge lo om to thin kan ti chuan antichrist raw na alo man to thin chu Antiochus Epiphanes ani kan ti ta a Antiochus Epiphanes chu enge ni kan ti chuan antichrist type kan ta a antichrist chu ne lo a type mo ani ta a antichrist na nakina aron ti tur ang chi hi he Antiochus Epiphanes hian history alo ti to ni chu ni ta a adang lam na chu ani hian antichrist a in claimin at anatho ate naw daw chu so andang lam na chu anti da inang chia antichrist tak lo lan huna chuan ani ayan na sape in khovel om ngai lo thil rap thak le turu aron tenga chu song chu adang lam na adang chun ang deuh ve kani chu lo ni ta a Antiochus a chuan aming kha enge pe kan ti chuan Epiphanes an amale man pe ni chumi om zia chu in puan na manifestation na revelation kan ti kha achan chu amale ma kha I pathian na mo Jewish pathian Greek pathian ne Jewish pathian anga amale ma khan hotat chu wang tak chuan amale ma kha Epiphanes tia an peng san kha ni amale ma kha Jewish Greek pathian an ho chu chuan ni enge ni ati ka ti chuan Jerusalem temple aluta hei BC mo kum tutung hu le tutung thar in karani tuna mi kan soi mek he Antiochus Epiphanes hi Jerusalem a temple aluta a chuti chuan ama ale ma kha pathiana in chalin mi te juda ho kha chibai buk turina puta a chu mai nelawin Jewish tan mai cham temple khan Jerusalem temple khan siamin chumi mai cham chu ha chuan I Jewish pathian ta na mo Jewish pathian ta na I vok in thoi na kha alan ta ni judo chun vok an ti lo hin chu dia chuan ni ta chu mai pon ne lovin permanent idol of Jewish englai po permanent om tur Jewish pathian kha kham mai cham Jerusalem temple khan ruam ta ni om je chu Jerusalem juda te mun thian nim kha anai sa ati borba ni chu tuin mo Antiochus Epiphanes enge ka ti kha ama kha antichrist type asunga khan antichrist tharaw kha oma antichrist thupuani na asoi antichrist chu ni lo mo mase antichrist chu ni ve si mase thupuan na asoi khan ni lo na se du ta ka chu wang ta chuan chu ta ka chu Antiochus Epiphanes chu enge enghim thang e kan ti chuan ti chiau tu ten om kan ti kha Bible in ti chiau tu ten om antichrist soina the abomination of desolation ti kham him tha kha ni ti chiau tu ten om chu ni ve tho we Antiochus Epiphanes kha masala I Daniel latena ansoi ti chiau tu ten om te khang kha ani lo mo kum sari har sana chunga lo piang tur antichrist kha ala ni lo atai chau kha ni ti chiau tu ten om tai chau kha ni chum om je chu a chunga tharawa kha antichrist nakina kum sari har sana chunga lo lan huna antichrist mi hing ron mang tu tharawa kha he Antiochus Epiphanes hi kum sari gadi tuthung hu le tuthung tharin kara khan alo mang lok to sa ni chuan ta chuan ransa kha om ta a om le talwa chu Antiochus Epiphanes chuan chu tiang chuan an temple kha aron ti borbang mai ne lovin juda ho kha dana siam ta mo
dana siam ta a juda dan le sakho dan te kha ati to pa chu ai chuan ama chi bei buk turin dan te kha siama thak chen ta ni chu mai po ne lovin sabat ser te kha ati top sakta a juda ho kha juda ho ku ta ser tan te kha khap sakta a Levitical law kan ti pui thiam dan le dun te mo khan te kha ati bo saka chu eng tenge Daniela bung sari sang som ni panga a hun te a thak sakani chu bang ta chuan he enge ni thei tur kha Antiochus Epiphanes hi ata pa ni ta Antichrist chu a person hi enge ni thei tur kan ti chuan Muslim kan ti kha eng wanga mo Muslim chu Muslim rama kan oma Friday piang hi Judah ho chuan Sunday Saturday kha ni Saturday kha Friday a son sak arin omani chung ta chu Levitical mo pui thiam pathian ne na in chbai bu na ne na kung kai khan tiang dan te kha thla sakanga ati dang lam sakanga Antichrist chuan he Antiochus Epiphanes po khan ati reng bok chu mai po na lawin Bible amu apiang ka ahal bok ani chu Antiochus Epiphanes khan alo mang to thena ransa kha om ta zeta a om to then ma se tu na chon om lo nakina kor khrum mong ne lo tin kha Antiochus Epiphanes mang tu thara ba kha vortop ahun munung bera aron langanga chuda chuan Antiochus Epiphanes ati ang che khan suda te kha aron ti doni a ai na sa tru in aron tiang anti dan chi rang kha in ang vek ma se tru zo na sa zo ke aron tiang chu ta ka chu Antichrist na kum sari har san na kum thum le san ben nu zo ka aron man tan tur chuni Antiochus Epiphanes chu Seleucid kan ti mo Seleucid ka kan fi em Greek Empire ka oma Alexander ram kha chili in thena ni ka ti kha Seleucid kan ti chu Persia ho kha ne bai mo Persia ram he Syria te kha ni ta a helaya anlal kha ni Antiochus Epiphanes kan ti chu ani kha sangkhat BC sang za le somsari le pangatangin za somduk le padi inkar song kha em Syria bel mo Seleucid kingdom kha khata khan lalani Antiochus Epiphanes video kasiap to a thuthung thar survey ate te chuan emi thupon a thopo khan ni eng ka ria hemi hun la kha he thuthung hlui le thuthung thar en kar ta BC za somsari panga za somduk panga bel bor ta a helai bel a hian he Seleucid ne ta Jerusalem ni hi Jerusalem Israel ka ta hian om ta a heng lal ram ho hian heng lal ram te khan helam lam kalna turata na he Jerusalem Israel ram kha an kalpe langai chuang che chen helam pon helam kal turin Jerusalem kalpe langai ta a hei kha poimo em ta ni chu wang ta chuan heng ho khan sum zon na a in kalpel du kin helai mi khan ti thata a chuwang in Sadukai te ho kha kan ti kha Sadukai te kha politic le sa khona in polin he ho ne khan in rem na siam sung le pai tam ta kha an la a chu ngei lo wangin Pharisai lo chok ka te video ko siam to engpon ese he Seleucid kha tuna Antiochus Epiphanes na lal na ramani hela hian sung le pai du wangin hela hian in thian angan ni Israel ne khan in thian angan ni ta a ti chon he Antiochus Epiphanes kha aron aral do te Egypt te aron la chauta a ti khan west lampang kha mo west lampang kha ra la ka tum zel ta a chulai tak chuan enge kan ti chuan Rome kha aron lian tan ta Roman Empire kha aron lian tan ta a Rome Empire aron lian tan ta khan khai iti dan hi ti to pro ti in hei an Rome an palai Popilius lenen kan tiang chu he pa hianin aron nam ta a hemi hi arin bela hi iron tel chon Rome min chawani amita a apkal pel ngam ta si lo Antiochus Epiphanes khan chumi thin rim chuan akir ta kha Jerusalem kha abarun ta chiam kha ta mo tu na boksa kan ti bok an ti ang zong te kha abati borbong ta kumthum vel kha temple kha ti borbang angai ni chu ni ta a chuwangin BC helai tang veli tangin mo BC za somduk le pasari tangin za somduk le palim karbel bol hi temple khati borbang angai ni chudang chun juda ho khan helchia ma hai makabi revolt te alo chota a sang za le somduk le pali hian ne na an changta a juda ho khan mo ne nan changta a to zon soi
chu jang chon temple ti bor bang le ti bol ho ani wang khan khen tiang dim na ta na hanuka antita a chu hanuka ti chu dedication mo rededication hlan non le na ti na ni chu zohan abung som chang som he pan hi ate tin Jerusalem a chuan chu hlan thar le na kut lai ani a hlan thar le na kut lai kan ti khoi tang tan nge BC zale somruk le palia ha Antiochus Epiphanes Antichrist type in ransa to se ta ti kha alo mana juda ho lo nei sak ang kha lo to set kha ni juda dang chuan he hanuka kan ti hlan thar le na ku thi lo piang in juda ho chuan kumtin January tha vela an mang thin kha kha ni ta a ele chu Antiochus Epiphanes chunga lut rang huai chi akha nakina Antichrist tuna kan zirlai ang ni chuan tuna Antichrist kan ti a person akha aron ram huai khan ron man vele nga khoi tang lo chodon kha khor khrum mong nei lawa juda Israel chunga khana luta video ka sem to kha boral na fapa kha juda Israel luta achi rual khan kha kharawa kha boral na fapa kha khor khrum mong nei lawa omani tun thlen na lo om chuwangin kharan sa kha to a talowa kan ti kha khovel to lo khor khrum mong nei lo ma se kina kan zirlai dang chuan kum thum le chan ve kha Antichrist kan ti lumanga a person kha chuwe le chun khor khrum mong nei lo train kha tharaw kha achu ar nu tanga setan aron chu thanga power na setaka pe nga kan ti kha kan jep to kha khani kan le diam dro chu chu ni ta achu bangin Antiochus Epiphanes ati ang chia kha Antichrist lo na huna aron tinga ani chon kha ay tru le na sa in aron ti do na ni chu ta ka chu thupuan bung song pasari changret khor khrum mong nei lo atangin alo lo na ngati kha tunge ransa kha ta a tin talowa Antiochus kan hu thai tur chuan Antiochus kha na satakin alo mang to a Epiphanes kha chuan juda Israel ta chunga alu ta isu a phatira ma se tu na chuan khor khrum mong nei lo kha tharawa kha mani nakina chuan khor khrum mong nei lo ta lo chuanga Antichrist chunga aron lu vele thunga Antiochus Epiphanes aman ang chi khan na sajok tru jog ran mangang chuwang ta chuan tuna he Bible na kan soi me ka hi ransa kha ta a tin ta lawa kan ti hi a Antichrist a person na khan lovin a person ron mang tu tur a spirita Eliza tharau kan tiang chia khan Eliza tharau chu Zohana ne na oma Eliza tum ang Eliza vision ang Eliza purpose ang Eliza phur ang kha tharau kha chu obang chia hian Antiochus Epiphanes chu Antichrist tharau kha nakina Antichrist lo na huna achu aron lu lenga Antiochus Epiphanes juda ho atiang chia khan aron thile no ni po juda Israel chu ngati an pon isla Zohana bung som pasari hey Zohana bung song pasari anne na khobela ko omchung khan anni chu mingin ka humta anangin ke mi pek anni chu ka humta ta tin anjinga pakhat ma ti boral ani lowa boral na fapalo khachu ti lo chu pathian le khatu boral na fapa te khatu nga kha juda Israel ta mo achunga khan boral na fapa Antichrist chu mi kha omchat empon ro se kan se tak so kan chianga kan bor kan kha tep to rin ai hun ga mang tam tat mai ro barkar khat tha fe ni ta ma se kan zo tep to apoi mo lai thu pon bung som pasai chang som pakha tin ransa ta kha tin lowa ania ani che hi apariat na ania tin pasari ta jinga mi kha ania tin borang na chunga alo kala aha kan boina tur ta Antichrist tuna kan soime khi ange kha tun chu arama ni le de to kingdom ni le de to tuna kan zirme ka chu a spirit ania a persona ron bang tu tur khan ta tuna pariat na ania ran sa ta kha tin lo ania ani chi hi a pariat na ania tun po hi sorry tun po hi a persona soi to a spirit kha soi ta tin pariat te jinga mi kha ania tin bor na chunga lu ta kha kan soi ki don ka tunge Antichrist khani don kha ransa kha Antichrist kha lowa ta kha nia Antiochus Epiphanes khan oma mase tu na chun khor khrum mong nei lo oma ani che chu pariat na ni don tin pasari te singa mi kha ania tin bor la chunga lut khami ti kan ti don ta ni
pasari hian ange soi kha kingdom mo lu pasari kha adigem Egypt Assyrian Babylon Medo-Persia Greeks Roman and revived Roman Empire ayata lu sari niam lu kingdom pakhat kingdom pani kingdom pathum kingdom pali kingdom pawa kingdom paruk kingdom pasari niam lu sari he ran sa kan ti kha antichrist ron mang tu rakha he pasari ta jinga mi pariat na ni don ron ti ta ni chu kan tem tu ro pasari kha emoni kha heng ram pasari ta hi he mi revive Roman Empire kan ti hen lal jang he don kan ti kha Daniela mangle khan ke jungtang som omem ke jungtang som om lal som kha lal som in rem kho ma kha revive Roman Empire ni kan tem tu ro hemi ram som in rem kho ma kha revive Empire ni ta a hetia sirzong in kingdom pasari lu pasari zinga apasari na chia chunga hian kings kisom an omta a kezungtang khamili ma khan kezungtang somang che khan king som an omta kham king som in combine kha revive Roman Empire kan ti so no ta lu sari kha soi ti apot o kha di kha lu sari kha kan soi ti apot chu kan lu sari kan fem tu ransa antichrist spirit omta a tu na omta lawa nakina aron omdona aron man tur chunge kha pariat na kha adi kem pariat na hi tunge pasari ta singa mi kha ni don pariat nai chu miom je chu pasari chu emo emiram pasari kha mo kingdom pasari kha a pasari na hian king som ti kha kan the tur kha ni le thu pon bung som pasari jang som pania tin nangin imbu ki som te kha lal som ten ni ki som kha lal som ten yam ni ram pasari na khan revive roman khan anni chuan englal ramma tun thlengin anla dong khilo chu bangin he the revive Roman Empire hi alo om khi that lo bangin nakina lo om tur ani ta a revive Roman Empire hi ma se ki som ani hi ki som chu 10 kings ma se tu na hian anlo mem anni chuan englal ramma tun thlengin anla dong khilo anlo om khilo tu na khi chuan mo mu thein lom khilo ni ma sala ram sa nen darkar khat lal te angin til ti theina andong ang ran sa kan ti khang he kha ransa kan ti kha antichrist kan ri mem ransa kan ti kha tu mo antichrist tu chu a spirit kan jir kan ti kha a spirit pon ise a mithing pon ise in combine oh ran kha spirit kha por khrum mong nei lo oma aron chuak do na chu antichrist kan ti kha ni don a person kha chumi le heram som da kha ki som da kha antichrist ne khan an thok khawang kan ri dro ki som heram som ransa khor khrum mong nei lo dang lo chuak tur antichrist khami nen khan an tho ho do ni chu darkar khat lak angin omang kan ri dro ril ru pakhat heng hian an nei nga tin an thil ti thein le chak na chu ran san hen an peang ran som zong te hian antichrist ne na khan thil ti thein an pe vek don ni chu antichrist kha athu ber alal ber ka ti kha ma se ram som chu ni ram som king som an nia ma se thu nei na kha ane na an pe ka da bang khan alal ber ni chu kan ri dro chu ta chot kha ni hi engmo ki som kan ri mem ram som kan ti beng ram som lal som an ni ram som lal som an ni he bible chuan khang zong khan antichrist kha ran sa kha antichrist kha a person kha thu nei nam pe ka ti kha kan ri dro Daniel abung sari ki te chu ka ngai to a tin ngai te anjinga tang chuan ki dang pakhat te tak te alo chorta a tu ngai hi antichrist ki te tak te kha alo chorta a ama a chuan ki ma sa pathum te chu abur re ta a thon ta a tin ngai te he ki hian mi te mi hring ang te mai oma tin ka po oma thilna tak te ti antichrist ki kha antichrist kha ni antichrist kha he ram som jinga he te lo kan re mem heram som jing han antichrist khatelo aman ruwa tur kha heram som kha man dong ma se antichrist chu adang de ma se chu antichrist chu heram som atangin ki engjang nge ron thurun kha ki ta dang te antichrist ne ta a ki engjang nge ron de kha ki ma sa pathum ta chu antichrist khan anua abai chun thu nei chun pe vek ma se tu na kan zir chena chun ki ma sa ap pathum te kha ki som atangin lal som atangin antichrist khan lal thum kha aron control vekta a kan de dro ani chon ama po ha ki ve tho khan yam
kinam pakhate takten hi antichrist kha ki nei ve ama ni na zona lala ni ve chu chuan ram som lo to antichrist khan ram thum aron control chuan ram sang ai don ram riat riam to ram riat chu taka chu ne helai na asoi kha ran sa kha ta a je chu antichrist kha ta a antiochus epiphany chunga amanga antiochus amanga juda israel ta chunga amanga tuna chuan to lo khor khrum mong nei lo oma yengo nakina chuan karon saifia khor khrum mong nei lo tangin kumthum le chan ve atang khan antichrist kha anti rumanga khor khrum mong nei lo tangin kha spirit kha achunga aron lu tanga he ram som ram som ke jung tang som revive roman kemet the revive roman empire ram som singa tang khan antichrist khan ram thum kha he ram thum kha aron binanga ram sari kha yan omang juan apariat na kha aniang pasari ta zo zinga khat atel tho pasari ta zinga tel tho wangi pasari ta zinga mi tin kan ri mo asan chu somani ta a kingdom zong in revive roman empire khani mase achua khan lal soman lal som zinga khan lal thum kha antichrist an beta ani kha apariat na khani he apariat na hi pasari ta zinga mi tho khani group khatsu an ni mase group khatsu khan sarkar tere te ram thum he antichrist tharau khor khrum mong nei tonga lo chuaka antichrist ron lut khan hemi ram som tangin ram thum aron obetanga chu te chu hemi pasari zinga tangin apariat na nyang mase kha revive roman empire chuang hantel thawang kan tiam to ro ti hian egypt assyrian babylon medo persia greek roman empire revive roman empire ti khan kingdom pasari ne ta chuda chon apariat na kha antichrist na aman tur country pathum kha dona to jo a country khan kan zer a person kha chu antiochus epiphany chunga lu to masana kina kumthum le chan veron lu tanga chuta chon kha antiochus tharau ron lu tu pa khan he roman empire ram som jinga mi kha enge pathum kha ron manang mo tin nang i mu kha ke som te khan la som te nia ni chon engai ram a hu lo pon se ti hian khai lo tam he mai tro lal thum kha a control don the antichrist kan tiang do hian ka siam ta ni chu kingdom he mi to kha ta khen kingdom paruk mo luru kom to he mi lu sari ne ta he lu sari khan lal som an ta he lal som ji khan lal thum kha ti thum kha antichrist khan obet ta he mi pasari ne na kan pel chuan he mi pathum pakhat nen he pasari ne chon pariat na ta ransa kha pariat na nia lu sari ta ji nga mi thau khani ati na san chu ni kan fe tur kan da chu bang ta chuan antichrist kan ti chu mo antichrist kan ti chu apariat na lu kha ne nga apariat na lu kha ni don apariat na lu kan ti chu ma ho he soma ram lal som ji nga ran som ji nga pathum ron control tu pa kha ni don antichrist kan ti chu antiochus epiphany chunga lut kha antichrist spirit khor khrum mong nei lo tang lo chuak tharau lu chil tur tu pa chu he ram som jinga ram thum ron control ron of bet tu pa kha ni don chu luriat na kha ni nga mo luriat na mani se lu sari singa han tel kan ti kha hnuaya khan kingdom tam taka mara chu revive roman empire peng khan ni tho don kan ri tiam em kha ani ro se chu mang ta chuan tu na se kha pariat na nia hin ransa antichrist chu to tu na to lo wa nakina alo omang chumi nakina lo chu lu sari ta zinga revive roman empire tanga lalsom lalthum obbetu khuai tu kha pariat na ania lu pariat na nia asan chu ama kha king ani le thata antichrist ka mo asan chu titeru de lo choka di khata nia na mase robai roman empire abet thau chu voine kan zalai ro se ngai thatu jong jong telal pan mal som cheu ro se kalomi rei do lek me men lo the jem don nia